Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Tubazaniye amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda yo kuri aya manywa. Sindi jyenyine ariko ndi hamwe n'umutumirwa wacu Gendi Sentama. Ikaze ku mutumirwa wacu. Yego ndabasuhuje ndetse nawe ndagusuhuje muvandimwe Sentama. Yego. Nta wundi rero barimo kumva ni Magashi TV y'Imiripfuko. Bute wa muhungu wavuze ngo kuki ngo president gutya. Hanyuma rero ubwo ni mwabizanye umubwire ko nimwe mwabizanye kuyita Nyir'Imiripfuko report ya research na Mageruhi agukurikira muri ni buri munsi cyane pe. Ndabasuhuje rero abakunzi ba Nuru ya Mashariki aho batwumva baherereye bitewe n'amasaha barimo. Hari abatwabira mwaramutse, hari abo twabwira ngo mwiriwe. Turabasuhuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro tugiye kugirana kandi kiryoheye amatwi ndetse kirimo ubusesenguzi bwimbitse amakuru batari bafite bagiye kuyumva kuri Nuru ya Mashariki. Reka tubibutse rero abadukurikiye ko iki kiganiro kiraza no guca kuri Magashi TV. Nabyo tubibutse kuko ntabwo gicanga gusa mu rwego rw'imikoranire kiraca no kuri Magashi TV. Abakunzi bacu barakihasanga hombi. Igihe bigera kuri Magashi TV byahindutse. Reka bigahinduka bite? Twongeyemo ibindi. Nta kibazo ariko n'ibingibi barabyumva. Twagiye hamwe ibyo dufite ku murongo. Ibyo tugiye kuganiraho turaganira ku bijyanye n'imirongo y'urugamba, tuganira amakuru anyuranye. Aha turaza kureba uruzinduko rw'umuhungu wa Habyarimana Juvenal uwitwa Jean-Luc Habyarimana yagiriye Kinshasa. Turaza kubiganiraho. Hanyumva? Ndakumva cyane. Yego, turaza kuganira ku ruzinduko vuba aha ngaha Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo azagirira mu Bushinwa. Yego. Mu matariki abanza y'uku kwezi kwa Nzeri tuza gutangira ukwezi kwa 9. Turaganira ku ivuka ry'umutwe mushya urwanya leta ya Kinshasa ukaba wari na AFC M23. Uwo mutwe nta wundi ni FRNCR. Turaza kureba ariko FRN buriya ntacyo pfana n'iriya FRN naguciye mu gihugu ntacyo bipfana. Nabonye abasinya amatangazo yabo batandukanye n'abariya. Rero bumvikana twikomereze. Ingini y'abakongomani iriya yindi kugira ngo yari y'abasankara na Rusesabagina. Rero ningi y'abakongomani enda nukwitiranywa kwa kundi mu Rwanda ushobora kuhabona umunyarwanda witwa Mihigo. Burya ngo niyo ugiye Bukavu abashi bakunze kugira amazina ameze nk'ay'abanyarwanda ukumva ngo umushi runaka yitwa Mihigo. Abaturanye babyarana abana basa. Nuko none tuza kureba turaganira ku mugabo witwa Rosande Bodi Abdul. Uyu yiyunze na AFC M23 kandi yari umuntu ukomeye n'ikimenyimenyi yiyamamarije kuba senateri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu matora y'ubushize yo mu kwezi kwa 4 2024. Hanyuma rero dusoza turaza kunyarukira muri ka gahugu ufite ukuntu ujye ukita ngo iki? Agahugu kenyegeje, gahugu gashushanyije kameze nk'umutima. Ako ngako ubwo iyo mvugo ni turanyarukira mu Burundi aho mufasha wa nyakwigendera Nkurunziza Peter Madamu Bucumi. Turaza kumuvugaho, ashobora kuba yasezeye mu mugambwe cyane n'ishyaka. Turaza kurebera hamwe aho yerekeje. Reka dutangire rero ingingo zacu bwana Magashi kugira ngo dukurikiranye imirwano irimo ibera ahantu bita mu Bufamando. Ni abantu b'abatembo hirya iriya ni muri Masisi ariko urenze Ingungu ni hirya ku ishyamba. Mu hashobora kuba harimo kubera imirwano hariya. Rero watubwira bimeze bite bwana Magashi? Mu by'ukuri rero nta byinshi tuvuga kuri iyi mirwano kuko iyo tuvuze ko imirwano yabaye ahantu nk'aha tutari twabona icyo bita ripoti ya risasi na Mageruhi
yego kuvuga abangaba ngo bavuye hano bagera hano cyangwa se barwanye ariko mu by'ukuri ibi ni ibice bimwe na bimwe birimo byerekeza muri Sud Kivu, ni ibice M23 isa nkaho yafungiyeho. Turabibutsa ko ejo bundi hari gahunda yo koherezamo abasirikare benshi cyane bavuye i Burundi, abandi b'abanyekongo benshi cyane barimo binjira baca muri rya shyamba rya Kahuzi Biega. yego Ni ukuvuga ngo rero byanga bikunda bariya bagombaga kuza kwataka M23 hariya yari yafungiye. yego Ni urwo rugamba rero rurimo kuba muri aka kanya, ariko mu by'ukuri ntago M23 yigeze ikimbuka aho yari iri, ahubwo biravuga ko ibi bintu bikomeje gutya M23 ishobora rwose kubadevasingana, kuko biragaragara ko aribo barimo bica icyo bise ngo ni CCRF. Waramwumvise Bwana Lawrence Kanyuka bivuga ati twebwe rwose iyo babivuze nubwo tuba tudahari mu mishyikirano twebwe turabyubahiriza, ariko leta ya Kongo yo yanze kubyubahiriza. Mu by'ukuri rero hano hantu iyi mirwano yabereye ahantu za Nyakigano muri groupement yo mu Bufamando muri akse ya Karongi, yego byaje kurangira ahubwo aba FARDC birutse, ahubwo noneho birangira aho bita abanyatura batangiye kwiripotinga ku bwinshi. yego Kwiripotinga harimo n'amategeko namenye zigera mu 8, ariko mu by'ukuri abenshi inkuru wenda yashimisha nuko barimo bagerageza kwiyunga kuri M23 kuko babonye ko nta yindi nzira, nta bundi buryo, nta yandi mahitamo, kuko barabona ko barimo bagenda barenga iwabo. yego Twibutse ko dukurikiye ko benshi bagiye bava muri ibice bya Masisi, za Ngungu, za Rubaya, mwibuke nyatura zose zabaga muri ibi bice. Izi nyatura zose nta handi urumva uko zagiye zisunika zose ziraho, kandi zirabona ko urugamba nirukomeza bazaba bahebye iwabo by'ukuri. yego Rero bigatuma abenshi batangira kwiripotinga. Nibaza ko rero iyi ntambara ishobora gukomera cyangwa se koroha bitewe n'abanyabazarendo batangiye kumenya ukuri. Mu by'ukuri rero twabasengera bose bakamenya ukuri, bakamenya ko ibyo leta ya Kongo irimo atari byo bibabereye, ahubwo bibabereye no gushyiramo na AFC bakarwanya ubutegetsi bubi bwa leta ya Gisekedi. yego urakoze Bwana Magashi. Ibi bintu ko hariya FARDC yarimo ihashyira imbaraga kugira ngo irwanye AFC M23 nibyo amakuru yacu y'ubushize ngira ngo twabigarutseho, tuvuga ukuntu barimo barunda ingabo mu kigo cya gisirikari cya hariya hafi ya Kavumu, hafi y'ikibuga cy'indege ahitwa Nyamunyunyu. Baje no kwarwanira basubira no barabanje baramarana bararasa hapfiriye 19. Abayobowe n'umukapiteni witwa Kakure ku 156 baza kwigumura barwana na bagenzi babo bavuga ko bo batahembwe, abahembwe aribo bakwiriye kurwana, bararasana ndetse kapiteni Kakure yaje no kwicwa, yararashwe baswa, ngira ngo bose hamwe yarasamwe n'abandi, ngira ngo hapfuye ku mpande zombi babaruraga abagera muri 34 bahaguye muri iyo mirimo basubiranamo. Urumva ko narumva ko nari ngifite uruhande rumwe rwa 19. Ibi rero hano ikirimo nuko ngo barimo bararunda ingabo muri kiriya kigo, ariko bafite intego y'uko zimwe bazazohereza muri Kivu y'Amajyaruguru zikaza kurwana na M23. Birumvikana bashobora kuzahera hariya habegereye aho M23 imaze gusatira, yaninjiye no mu duce tumwe na tumwe tw'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abandi no bazerekeze epfo bagende bajye kurwanya twirwaneho ya Colonel Makanika. Ibi ngibi rero ni ibintu biriho bitunguranye kandi tubihuza na bwa butumwa bwo kuri telefone. Bwana se ntabwo nanjye nari ngiye gutanga imbere rwose, kuko gahunda ihari izi nkuru tugomba kuyifatanya n'inkuru ya Jean-Luc Habyarimana, inama bamaze n'iminsi Kinshasa, imyanzuro yafashwe
ni ukuvuga ngo bariya bari za Kavumu n'ayo hose urabona niba ari abaparakomando bose baza binjira, naraye bitangaje ko barimo bakoresha strategy yo kwinjira noneho bakoresheje imodoka kugira ngo amakuru adatangwa y'abasirikare baba binjiye nanone baturutse i Burundi, ariko ayo makuru twarayamenye. Ni ukuvuga ngo rero iyo nkuru ntabwo iri busigare, kuko turahita twinjira mu nama Jean-Luc yagiriye i Kinshasa ari kumwe na generali uri buvuga izina w'i Burundi. Inama imyanzuro yayo rero tukaba tugiye kuyiva imuzi n'umuzingo. Bwana Sentama, urakoze bwana Magashi. Koko Jean-Luc Habyarimana ni umuhungu wa Juvenal Habyarimana, yego, yahoze ari perezida w'u Rwanda, akaba yaraguye mu ndege ye yarashwe ari i Kanombe, urabyibuka? ugira ko yarashwe n'akazu k'iwabo. Yego, n'abagosora. None hagati ya tariki 5 na tariki 8 z'uku kwezi kwa 8, ubutumire bwa perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Jean-Luc yagendereye igihugu cya Kongo Kinshasa. Hari ibyari bimujyanye tuza gusesengura no kuvugira ahangaha. Yego, mu kugenda ariko bikavugwa ko Byiringiro, General Byiringiro uriya ukuriye FDLR ashobora kuba yari yamutabaje. yaramutabaje, ntabwo ashobora, ahubwo yaramutabaje. Yego, ngo yikangaga imirindi y'ibiganiro bibera i Rwanda, ko FDLR bashobora kuzihagurukira bakazifata. Noneho aravuga ati akacu kashobotse tabara. Bwana Magashi, se ibingibi kuki FDLR yo yugarijwe yitabaza uyu mugabo kandi sibwo bwa mbere? Ese ntiwaba ari umushinga we buriya? Wakoze cyane Sentama. Mu by'ukuri ikigaragara cya mbere cyo ni umushinga we, ni umushinga yasigiwe na se. Burya ngo umwana wanga umuraga ibyakunaniye. Jean-Luc Habyarimana yarazwe urubanza rwananiye se, aho se yumvaga ko agomba kurwanya inyoko ngo ni inyoko ntutsi. Mu by'ukuri rero byaje kurangira yitabye Imana mu kuraswa kw'indege, yarashwe na bagosora akazu ke, ndetse bamuhoye yuko ngo yaragiye kugirana imishyikirano na FPR. Mu by'ukuri rero Jean-Luc ni ukuvuga ngo uriya generali Byiringiro Victoire nubwo ari yari na perezida wa FDLR, ariko ni ukuvuga ngo kamande, nk'uko bavuga komande ni chief cyangwa se umugaba w'ikirenga wa FDLR ni Jean-Luc Habyarimana. Yego, bivuze ngo ni Habyarimana wazutse, azukira muri Jean-Luc, azuka n'ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi no kubica. yego, avuka n'ingengabitekerezo yo kuzakomeza urugamba, ndetse tubibutse ko hari n'abazungu bamwe bakomoka kuri Mitterrand bamushyigikiye, ndetse n'abandi babirigi bakomeje kugenda babakingira ikibaba, kugeza n'uyu munsi na Gatakanziga arakidegembya kandi ni umunyabyaha wakoze jenoside yakorewe abatutsi, ariko baracyaraho. Jean-Luc rero ni ukuvuga ngo iteka ryose no kubona mbere yose iyo FDLR yabaga yasumbirijwe, impamvu nayizanye n'abazungu ni ukubona ko iyo M23 igize progression nziza cyangwa se igize atake ku buryo wavuga ngo ifasha agace kanaka, usanga hari n'abazungu bitangira bitanga imishyikirano n'iki. Bivuze rero ngo Jean-Luc ntabwo ntahewe wenyine, harimo n'ibihugu by'agashakabuhake bifite akaboko muri iriya ntambara. yego. Byiringiro rero amaze gusumbirizwa n'imishyikirano leta y'u Rwanda irimo na Kongo Kinshasa yabereye i Rwanda muri Angola, byaje gutera ubwoba FDLR. Nyuma y'iriya myanzuro yagiye ifatwa, FDLR iratakamba, Byiringiro ahamagara Jean-Luc Habyarimana avuga ati noneho birarangiye, bagiye kutujyana mu Rwanda, akacu kashobotse n'iki n'iki, reba ukuntu wakwegera Kisekedi umutakambire, murebe ukuntu mubigenza. Icyambere Jean-Luc yaganiriyeho na Kisekedi tugiye kuvugaho, icyambere baganiriye nuko rwose icyambere cyari kubyigwa nuko bagomba guhabwa imbaraga na leta ya Kisekedi, ndetse n'ubundi nkuru ndibuze kongeraho nuko nyuma y'iriya nama yabereye i Kinshasa, i Goma habereye inama, ndetse ikibabaje nuko na SADC yari irimo noneho ya FDLR na coalition ya FARDC
noneho bakitabira na sadek reka dukomeze kuri uru ruzinduko rwa Jean-Luc Habyarimana. aha ubwo nyine izo nama niyo mpamvu mvuze ko iyo nama ndibuze yo kuyivugaho gakeya nyuma y'inama yabereye Kinshasa. Urumva n'inama yahise zigoma yari igamije iki ndabigaruka, ariko mu by'ukuri Jean-Luc we icya mbere yamubwiraga ati turasumbirijwe ibintu bimeze nabi, bagiye inama yabyemeje imishyikirano kuko ugiye kudutanga kweri mu maboko y'abariya Batutsi kwe aramuririra. Yego noneho umwanzuro icya kabiri umwanzuro wa kabiri Tshisekedi yabahaye cyangwa se bumvikanyeho ni ukuvuga ngo bagiye gukora uko bashoboye. Abantu badukurikirana bumvira ijambo ngiye kuvuga. Yego bagiye gukora uko bashoboye, bagiye kwegeranya utu-FDL tw'udusaza. Yego noneho bagenda bareba muri babandi ngo batijanditse muri jenoside yakorewe Abatutsi. Yego nibarangiza bakore sembori yo kubaripotinga. Yego noneho mu gihe umusaza yasabye Burundi na SADC na Kongo gutera u Rwanda, mu gihe umugambi barimo bawunonosora wo gutera u Rwanda, yego FDL izindi zizaba zamaze guhishwa muri Wazarendo. yego iyi nkuru twagiye tuyibabwira ibintu bigiye kuzabaho, noneho urumva ko n'inama zabyanzuye. Ibi rero ni inkuru y'imamo y'inama yabereye Kinshasa. Yego nahoze ndeba nsanga mu bantu bahuye rero na Jean-Luc Habyarimana no muri umuna wa Tshisekedi witwa Roga Irunga. ushinzwe iperereza Tshisekedi ashobora kuba ari we yabinyujijeho. yego akaba nanone yabonanye na generali yabonanye na General Major Christian Ndaiwei. uyu niwe ushinzwe iperereza, akuriye ishami ryitwa DEMIAP. yego nawe barabonanye. ni hari umugeneral major w'umurundi witwa Agricole Ntirampeba. uyu ni general w'umurundi uba muri Kongo, ariko agakurikirana biriya bikorwa by'Uburundi byose bibera muri Kongo cyane rwose. rero nibo yabonanye nabo, ariko icyo yasabaga ni iki? yasabaga ko kuba FDLR bugarijwe, yasabaga ko abafunzwe baba FDLR barekurwa. icyo nicyo naringiye kugira ngo gukomeza. muri aba bafunzwe rero hari nka Majoro Kizito, abafungiwe kuri gereza ya Munzenze n'Igoma, Makara Kinshasa na Ndoro ni Kinshasa, yemwe ndetse n'ahandi. yego akaba rero uyu Jean-Luc yarasabye ko aba bose baba FDLR bafungurwa bakajya ku rugamba hamwe na bagenzi babo. yego ikindi rero urumva yabonanye n'uriya ushinzwe DEMIAP, General. yego ushinzwe ubutasi nyine hariya muri Kongo. yego ndetse nibutse ko uriya muri umuna wa Tshisekedi ariko niwe ushinzwe inisiyeti ya Kongo, ntabigereranya na inisiyeti. noneho hari ushinzwe ubutasi bwa gisirikare, uyu nguyu General Major Christian Ndaiwei ukuriye icyitwa DEMIAP. noneho uyu nguyu impamvu baganiriye ni ukugira ngo bariya bakurweho ibyaha batahe bajye kwifatanya na bagenzi babo mu rugamba barimo. ikindi rero wakivuze icyo bagezeho kindi ni uko bazafata FDLR bakazivanga n'abazarendo bakazita Wazarendo. nubwo bakaba bahanaguweho izina ry'ubu FDLR, ariko rihanaguwe inyuma ku mutima imbere bakaguma ari FDLR, ariko inyuma bagahinduka Wazarendo cyane rwose. ngibi rero ibyo banzuye uruzinduko. sinzi hanyuma rero ukiri aho ngaho, yego ni ukuvuga ngo ndahita nzigoma nyuma y'iyo inama yimukiye Igoma ku munsi w'ejo nibwo bafashe umwanzuro, ari naho navugaga yuko hari abo bagiye gufata mbese bya nyirarureshwa ngo babereke u Rwanda, hanyuma babwiye yuko ngo bandi bababuze. yego hanyuma rero mu nama bakaba baremeje yuko mu gihe ibyo ngibyo bizaba biri muri porosesi, bagiye gukora uko bashoboye bagatera u Rwanda
baturutse muri Kongo ndetse n'i Burundi. Urumva Agricole nicyo kintu kimubesheje hariya muri Kongo. Agricole nicyo akora rwose. Reka dutambuke. Yego. Indi ngingo. Ubushize twahoze tubara ibihugu Tshisekedi amaze gusura, ariko arongeye agiye mu rugendo vuba aha ngaha. Biravuga ko ku itariki 4 kugeza ku itariki 6 azaba ari mu Bushinwa i Beijing gukoranira inama ya 9 y'ihuriro ku butwererane hagati y'Ubushinwa na Afurika. Tshisekedi rero arongeye aragiye. Ese twite kuri uru ruzinduko rwe mu Bushinwa, kwiyagezeyo twabonye ko akahaha ibikoresho, agira ibyo avugirayo, agira ibikoresho ahaha, abonana na n'iriya mitwe iriya y'abacanshuro. Ese twitega iki? Araza gukora iki buriya? Urakoze cyane kuba Tshisekedi agiye muri iriya nama. Rero ntabwo ari igitangaza. Tshisekedi manda ye n'ubundi azayirangiriza mu ndege nk'ibisanzwe, niko tumuzi. Ariko mu by'ukuri ibyo akora byose urabona ko harimo ubwenge buke. Ni wa muntu ugira amashyari, kumva ko Ubushinwa bugirana ubutwererane n'igihugu cy'u Rwanda byonyine ni ikibazo. N'ubundi ibyo bintu azabivugaho ati nabonye umujenerali wanyu wenda mu gihugu cy'u Rwanda ni iki. Ati kandi murabona yuko narije kugura izindi drone. Ni ibintu nk'ibyo. Ikindi drone yazanye zaraferinze kandi yazikuye mu Bushinwa. Yego. Ashobora rero kuzavayo wenda azanye izindi cyangwa se ashatse ubundi buryo, ariko mu by'ukuri ubizi ko Tshisekedi atagenzwa na rumwe. Hariya nyine araje n'ubundi nagira Imana akabona ijambo azibasira u Rwanda nk'ibisanzwe. Yego. Asaba umusaada nk'ibisanzwe. Mu by'ukuri amagambo ya Tshisekedi yavugira mu nama iyo ari yo yose ntabwo yabura kwibasira u Rwanda nk'ibisanzwe. Rero nta gishya twiteze mu rugendo rwe. Ingendo zose yakoze nta n'igishya twabonyemo. Bose bamaze kumubona ko ari cyenyegi. Diplomasi ntayishoboye, kuko nta muntu w'umuperezida uhagarara ku karubanda ngo yitunda mugereranye na Hitler. Nta perezida ushobora guhagarara hariya atuka undi muperezida ngo ni nyangaragata. Ni ukuvuga ngo n'abazungu rero bamaze kubona ko ari cyenyegi umuntu bafasha. Yego. Rero biragaragara ko anytime Tshisekedi rwose ashobora kuzisanga ari wenyine mu gihe akomeje kwitwara muri ubu buryo bw'iyi diplomasi, agenda atuka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amwibasira, aho kugira ngo avuge ibibazo biri mu gihugu cye, aho ugasanga ashatse kwerekana ko u Rwanda aribo rwamuteje ibibazo. Yego. Nta kintu rero twaganira, reka tuzabanze dutege amatwi ibyo azavugira, hanyuma nabyo tuzabisesengure. Gusa ibyo ngibyo ntabwo byabura kuba yatuka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa yamusebya cyangwa yavuga ko yaje gusahura amabuye y'agaciro muri Kongo. Nta kindi gishya rwose twiteze, no kuba wenda yajyana n'abaminisitiri b'ingabo bakajya kurambagiza ibindi bikoresho bishyashya, kuko ibyo yazanye nta kintu byabashije kumufasha. Bwana Sentama, urakoze cyane. Reka dukomeze turebe ku zindi ngingo. Hano mfite ingingo ebyiri nshaka duhurize hamwe tuzivugire hamwe kuko zisa. AFCM 23 yabonye imbaraga nshya. Hari umutwe wavutse witwa FRNCR wavutse w'abakongomani, banasohoye n'itangazo bemeza ko bagiye kwifatanya na AFCM 23 kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Hari undi mugabo witwa Rosande Bodi Abdul, ni umugabo ukomeye amaje mu matora y'ubushize y'abasenateri yo mu kwezi kwa 4 2024, ariko ngo byagizwemo uruhare n'ihuriro rya Tshisekedi ryamufungiye amayira. Umutwe ari uyu mugabo bombi biyunze kuri M23 AFC kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ese ibi bintu biraza guhindura iki? Mu by'ukuri rero ibi nibyo bikuye abanyekongo bose bamaze guhumuka amaso, batari muri kariya kazu ka Tshisekedi ko kurya amafaranga y'igihugu ko bishakiye no kuyatagaguza. Yego. Ni ukuvuga ngo abangaba bo bamenye ukuri
n'abanyekongo ntibamenye ukuri babona ko Kisekedi ababeshya. Nibyo Colonel Nanga yakomeza avuga, aravuga ati mwese nimurebe aho wagejeje igihugu, aho kugirangaza n'iterambere hagura imbunda zo kurimbura abaturage. Yego. Ni ukuvuga ngo rero kuba hari umutwe wavutse ugiye kwiyunga kuri M23, ahubwo turashaka kumva mu ntara zose iyo mitwe ihari, noneho Kisekedi babona yuko ibyo akora koko abaturage batamushyigikiye, cyane ko bose batangiye kuvuga yuko batanamutoye nubwo byavuzwe yuko yaba yaratowe. Yego. Rero uyu mutwe ni imbaraga zindi zinjiye muri AFC M23. Yego. Izi mbaraga ntabwo wazikerensa. Icyambere uriya mugabo uvuze wari wiyamamazaga ubusenateri. Umuntu wiyamamariza ubusenateri ni umuntu ufite uburambe, ni umuntu uzi amateka y'igihugu, ni umuntu uzi igihugu cyerekeza, ni umuntu uzi diplomasi, ni umuntu uzi politike, ni umuntu usobanutse. M23 yongeye kunguka mu gihe nk'iki ngiki cyo Kisekedi akomeje gukwirakwira amahanga avuga yuko rwose ngo u Rwanda rwaba rwaribeshye ngo ruzisubiraho. Ariko abanyekongo bamaze kumenya ukuri, bigaragara rero ko rwose hakenewe n'abandi banyekongo benshi bamenye ukuri kugira ngo bose babone yuko Kisekedi ibyo arimo rwose bitabereye abanyekongo, ahubwo bahitemo bigire muri AFC, bahirike leta ya Kisekedi y'ingome y'ubwicanyi, hanyuma biyongere imbaraga. Ariko nsoza reka rwose tuvuge yuko ziriya ni izindi mbaraga. Uriya mutwe wiyunze ntabwo turamenya ngo ufite ibikoresho bingana iki, bazariyeri yabo ni abajenari bangahe, ni abasirikare bangahe, ibyo ntabwo bitureba cyane. Ariko nubwo baba babiri cyangwa batatu bapfa kuba baramenye ukuri kandi bakamenya icyo barwanira, bakumva filozofi ya AFC. Yego. Izi niba ari cyo wanyongereraho. Icyo nongeraho ni uko nk'uko wabivuze uyu mugabo Rosande Bodi Abdul nk'uko wabivuze ko azi diplomasi, ni umuntu w'incabwenge muri diplomasi. Ko ikigaragara nahoze ndeba mu myirondoro ye bavuga ko yahoze ari umugishwanama consultant na diplomasi mpuzamahanga. Ubwe ngo yanivugiye ko ngo agiye gukoresha ubunararibonye afite muri diplomasi siba amayira ya diplomasi ya Perezida Kisekedi, kuzamufungira amayira ngo akoresheje ubuhanga n'ubunararibonye afite mu bya diplomasi. Dukomeze rero turebe ngo ingabo za Kenya zagarutse, bimeze bite byo? Ingabo za Kenya rero, yego, ikintu cya mbere tugomba kubanza gutekerezaho, yego, niba uyu munsi tuzi neza yuko nyuma y'igihe abanyekongo bigaragambije n'iki imyanzuro yaje gufatwa yuko Loni bizajya 2024 mu kwa 12 yaramaze kugenda yose, yego, none ukibaza ngo niki gitumye cyangwa byaturutse ko bitanaturutse mu kanama ka Loni, yego, gashinzwe amahoro ku isi ngo kugira ngo wohereze imbatayi 3 za QRF n'abayisobanuye bayita Quick Reaction Force. Yego, bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Ubwo bivuze ni abatabaraho rukomeye kandi mu buryo bwihuse. Aha, abo basirikare bakunze kuba ari abakomando kenshi ukuru mu buryo bwihuse kandi aho rukomeye. Urumva ko ari umutwe udasanzwe. Ntabwo basanzwe. Umutwe udasanzwe noneho ukongera ngo ni bataye 3 n'abasirikare benshi mu by'ukuri cyane, kuko igisirikare kiri professional byibura bataye bigizwe n'abantu hagati ya 800 wenda n'icyabiri. Yego, bashobora kuba ari benshi. Aho ukibaza abasirikare ibihumbi n'ibihumbi, MONUSCO kuba yaritangiye kwimuka yimura ibihiniro ibuzanuze muri Sinde Kivu yavuye barimo barataha. Izi ngabo za Kenya zije gukora iki? Zije gufasha MONUSCO ntabwo yigeze avuga ati dukeneye izindi ngabo kuko twabonye ko zigiye gutaha n'izari zihari. Urabona rero ko harimo utuntu turimo aho ngaho. Gisekedi urabizi amafaranga arayatagaguza, ntabwo ngiye kwemeza ko wenda bashobora kuba baranye amafaranga kugira ngo bohereze ingabo kandi mu buryo wenda bunanyuranye n'amategeko, kuko ntabwo bavuga ngo byatusana. Ntabwo twabonye mu kanama k'umutekano karane bavuga bati noneho kubera ko ibibazo bikomeye cyane dushaka umutwe udasanzwe ujye gufasha leta ya Kongo guhagarara hagati y'abarwana. Yego,
ibi rero tugiye kubitega amaso. Ikindi nanone ntabwo tubona perezida wa Kenya William Ruto ntabwo tubona ko yakwivuguruza ngo abe wa wundi noneho wajya gufasha MONUSCO na SADC kurasa M23 mu gihe azi neza ko ari abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo nk'uko yagiye abyivugira. Yego. Biramutse bibaye yabagize indeme ebyiri kandi muri politike rwose byagaragara nabi kuri leta ya perezida William Ruto. Yego. Mu by'ukuri rero tujye gutera turebe ese koko mandate yabo ni uguhagarara hagati y'abarwana nk'ibisanzwe nyine nk'uko MONUSCO n'ubundi yabijemo. Yego. Ariko rero ukibaza kuko twabonye ko MONUSCO nayo imbaraga zayo igiye kuzishyira muri SADC kugira barwanye M23. Iyo ko ariyo nama yateranye igihe akanama k'umutekano ka Loni gaterana ko ariyo myanzuro bafashe. Yego. Ukibaza ngo ibyo bintu kuba noneho baje quick reaction force abakomando bazanye n'ibikoresho bihambaye n'iki bakaba baje muri MONUSCO kandi MONUSCO ifite intego yo kugira ngo ibikoresho byose yari ifite ibihe SADC na coalition ya FARDC na FDLR barwanya umutwe wa M23. Yego. Ibi bintu biri mu rujijo kuba akanama k'umutekano katarafashe uriya mwanzuro ariko umwanzuro ukaba hagati y'ibihugu byombi kuko birigaragaza Tshisekedi urumva kugira ngo ajye gushyigurira ingabo zingana kuriya muri Kenya ntabwo ari ibintu byapfuye kubaho gusa. Iyi nkuru dukwiye gukomeza kuyicukumbura tugakomeza tugeza ku bakunzi bacu uko uyu mukino Tshisekedi akomeje gukina uko uzakomeza kugenda uhagaze bwana Sena. Urakoze cyane, reka dukomeze tuyacukumbure twigire muri ka gahugu. Madamu Bucumi Nkurunziza umufasha wa nyakwigendera Nkurunziza Pierre wahoze ari perezida w'u Burundi akaza kwitaba Imana. Biravugwa ko uyu mudamu yamaze gusezera mu mugambwe nta wundi ni CNDD FDD. Umugabo yabereye perezida biravugwa ko yasezeye. Ese yasezeye yerekeza he, bimeze bite? Amakuru n'ayari? Urakoze cyane Sentama. Biravuga ko Denise Bucumi umudamu wa nyakwigendera wahoze ari perezida w'u Burundi witabye Imana mu gihe ngo yasigaye kuriya. Twibutse abadukurikiye ko n'ubundi umugambwe yasezeyemo niwo mugambwe wamupfakaje. Yego. Nkurunziza wari perezida n'ubundi yarangijwe na Neva kubera uburyo bari barateguye itegeko nshinga ry'ububasha n'ubushobozi uwari perezida wa Nkurunziza yari kuzaba afite mu gihe azaba atakiri perezida. Yego. Noneho rero Neva abona yuko bitazoroha, abona yuko azaba ari perezida w'agakingirizo nta kintu na kimwe azaba amaze, ahitamo kumugandagura hakiri kare kuko Neva yarahiye yaramaze kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza. Yego. Kuva icyo gihe rero Bucumi yagize imibereho mibi. Bucumi agenda ahezwa mu mugambwe wa CNDD-FDD. Noneho rero Bucumi nawe kubera ko yakomeje kugenda amenya ukuri kw'ikisha umugabo we, nawe rero yaje kurangira avuga ati mwanya agaciro kuva kera ntacyo ndi cyo hano ndi umuntu uri aho ngaho feke nirirwa rwanirwa ncunaguzwa nta burenganzira mfite. Rero kugira ngo meze mbe hano nta mahoro mfite kandi yitwa ko ari umuryango. Reka nimuke nigendere. Rero mu by'ukuri Denise Bucumi akaba yimukiye mu muryango wa CNL wa Gatorwasa yahoze ari Nuzi. Yego. Yahoze ari CNL, yahoze ari FRN, yahoze ari Nuzi nako FNL. Rero Denise Bucumi akaba yageze muri FNL ya Gatorwasa. Aho ngaho ngo niwe agiye gukomereza ibikorwa bya politike. Ariko nanone uriya mudamu njyewe nandamugaya kuko urwego arimo n'uburyo yisengera ntabwo mbona ko yagakwiye kujya muri CNL ya Gatorwasa. Bose n'ejo bundi ubwo byatumye mbihuza n'ukuntu Gatorwasa yamaze abanyamurenge mu Gatumba. Nahita mbona yuko rero n'ubundi ni hahandi ntaho avuye ntaho agiye. Ariko mu by'ukuri kuba yahisemo kureka CNDD-FDD ni icyuho gikomeye muri CNDD-FDD kuba byonyine kuba yayivuyemo. Nuko ngo abashyize hanze arabanitse yerekanye yuko imigabo n'imigambi bahoranye kuva kera ntabwo ari igihari, ntabwo yapfuye kuvamo. Nta kintu azi, nta kintu abonye, ni byinshi yakomeje kubona. Abona yuko rero CNDD-FDD yaratandukiriye inshingano n'intego bari bariyemeje. Rero Bucumi Denise
akaba yahisemo kuva muri CNDD-FDD akigira muri CNL ya Agathon Rwasa. Urakoze Bwana Magashi, ngira ngo amakuru yacu ageze ku musozo. Reka ngushimire, nshimire abadukurikira, nshimire abakomeje gukanda subscribe bakakomeza kubona ibiganiro byacu n'amakuru yacu mu buryo bworoheje. Wakoze cyane, reka nguha akanya usezere ku batwumvaga ndetse n'abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, utibagiwe n'aba Magashi TV. Murakoze cyane bakunzi ba radio na televiziyo Nuru ya Mashariki, nukuri murakoze cyane kudutega amatwi. Tubaye tubashimiye ko mugiye gukora subscribe kuri Nuru ya Mashariki, mutibagiwe kwa Magashi TV. Natwe rwose amakuru agezweho, amakuru ari mu busesenguzi, amakuru ari mu kuri kwishi, twiteguye kujya tuyabagezaho umunsi ku wundi. Murakabyara, mugwize, Imana ibagirire neza abakunzi ba radio na televiziyo bya Nuru ya Mashariki. Mwirirwe neza Bwana Magashi. Murakoze cyane Bwana Sentama. Murakoze.